ni tin ISUA nen ngai thlatu zong te tuk thar chibai kan buk vek cheu tukina chuan Krista Rilru ti thumangin kanin pol hole donani Philippi bungni changa chang sari he Rilru Krista ISUA po a umbok kha nangma nia umro se ani zongin pathian anga uma pathian tluka chu thil thlak hlel theya arwat lova mishing te anga lo piangin boy anga in siama ama le ama a in titlom ta zoka pola hian ke ni chu Krista Rilru kan pu te atia helai thuwa po hian Krista Rilru ang puturin min fuyani ring tu nuna hian mason na hi te dan chi shanga uma chung zinga poimo em chu Krista Rilru ang putna konga chanlen hi ani Krista Rilru ang putur chuan athusiat apoimo ema Krista Rilru ani awangin Krista bula lo chuan inzirna a umlo ni inalang setenakha Lucifer ani lain aro pui khop maya moina chitin renga thuamani a pathian ai hnuai chawa siamani thil ative thei ema ama ero chu ama achanga chuak tur kha ama lut se ti na Rilru aputlata a umzia bera chuan choi moi tu ni tur khan choi moi na a I tatlat mai ni chu apoi thui ema vo in ni thleng hian ke ma nia po ngong ala nei ni hi lal ISUA ve thung chu pathian anga uma pathian tluka po athei ma se ama le ama in titlom ta zoka thu oi turin in ngai tlom taka turin heleya aron kal chan hlen chuak turin ama le ama kha a in siam rem ta zokani chapau na te lansar du na te mi fak big ni du na te ro pui ber ni du na te ma ni thil ti chat chuan na le inda san na Rilru hi khoi changa lo chuak nge kan ti chuan pathiana changa lo chuak chu ani haulova Krista Rilru ne na in miltlat lawani Krista hian Rilru ang puturin mindua ama ang tura changlian turin mindua ama ang tel turin mindua ingpo ni sela Rilru le ithin lung du zong kha Krista du zong ne na in milem ti hi in chik fo kan mamo ani ngai thatu zong te vo in ni hian Krista Rilru ang puve turin tharau thiang hlimin min puimol ro se amen